he passat del xiri-xiri-bang-bang. Felicitats, peixos, ho heu fet de fàbula. Ara, com que estic tan cansada, me n'aniré a llegir una mica Charlie la fàbrica de xocolata abans d'anar-me'n. Jo, Charlie Bucket, vaig tenir molta sort al guanyar la visita a la fàbrica de xocolata, però de tots els guanyadors jo vaig. Bé, no us explico més, haureu de llegir el llibre que us encantarà i perquè comenceu a conèixer una mica l'argument, els nens i nenes de P5 us mostraran el que han fet sobre aquest llibre. Ja podeu pujar. Oompa, doompa-dee-da. If you're not spoiled, then you will go far. You will live in happiness too. Like the Oompa, Loompa, Loompa-dee-doo. Oompa, Loompa, Doompa-dee-doo. I've got another puzzle for you. Oompa, Loompa, Doompa-da-dee. If you are wise, you'll listen to me. What do you get from a glut of TV? A pain in the neck and an IQ of 3. Why don't you try simply reading a book? Or could you just not bear to look? You'll get no, you'll get no, you'll get no, you'll get no, you'll get no commercials. Oompa, Loompa, Doompa-dee-da. If you're not greedy, you will go far. You will live in happiness too. Like the Oompa, Oompa, Loompa, Oompa-dee-doo. Aquesta història hem après que la família és més important que els diners.